histogram dan nou teken van die geskatte leeftye van mense tydens die woestynreis en dan die lewensduur wat dan nou die frekwensie is. So eers gaan ons na spreadsheet toe. Dan tik ek in my eerste kolom teken ek dan of sit dan my middelklaswaardes in. So dis dan 25, 30, 45, 55 en dan 65. En dan in kolom B sit ek dan my frekwensie. So dis dan 5, 12, 20, 18 en dan 10. Dan om 'n histogram van hierdie te teken, gaan ek dit dan select. Ek gaan dan hier one variable analysis. Nou wil ons dit nie 'n bar chart hê nie, ons wil dit eerder 'n histogram hê. Goed, maar nou kan ons bietjie verander. Ons sê ons wil eerder hierdie class rule hê waar die onderste waardes ingesluit is en die boonstes nie ingesluit. En dan sê ons set class manually. Ons wil hê hierdie moet begin by 20 en die width 10 en dan wys dit vir ons frequency table en dit is presies hoe dit lyk in die kwartaalopdrag en dis presies hoe ons tabelletjie wil hê. Goed, en daar is my histogram en dan kan ek nou hier gaan en sê okay, hierso is my gemiddeld en my mediaan en al my waardes dan nou daar.